lokal. Ano, John, go ahead. Ipakamo ni Mr. Christopher King Medina, Key Persons with Disability Affairs Officer, iti siya da Dilawag, matay ti maangay a bloodletting activity da into July 19. Pabenda ito, iti panagkinamayat ti Philippine Red, panakipagkinamayat da iti Philippine Red Cross, then itibiyang ti City Government of Lawagan iti Federation of Persons with Disabilities. Kinunana, adagiti beneficiaryo kasigiti may bilang, at PWD sa aduda dagiti kasapulan ti dara nang nangrona dagiti agday dialysis. Palaksi ti day tagat adantupay, dagiti mapaspasang nga aktibidades sa opisina, sudga po nagisagsagana damutin dagiti agundaway. Nangyin tayo man, dito pasetting na panagos tarita. The MDR week apo nga mapaspasangasangan dito July, ada programa tayo to no July 19 and this is DJ bloodletting. The beneficiaries na diyo, di PWD sa muda yung adong PWD sa kasapulang tidaran uwang yung nagrigat kag sarak, especially di kita dialysis when di kita ma-transfusion. Bale di po in partnership with Red Cross, the city government in partnership with Red Cross and Dalawag City Federation of PWDs organization. Di po ti 19 tayo and then 21 is DJ flag ceremony. The usual nga bubranted NDR week at participate di different sped schools tayo and the PWD organization and then adanto pay skills training tayo and anniversary to pay iti Lawag City Federation of PWDs tayo. So DJ apo DJ pelaeng ti medyo papaspasahan niya activity for the NDR week and we will inform you na adanto pay changes na apo kaya hindi kita amin na napit sa bali nga may banahin tayo. Si panagasarita ni Mr. Christopher King Medina, Key Persons with Disability Affairs Officer, iti siyudad di Lawag. Kadwa 99.5 Basin Lawag, with John Lucin, the Tack Firm, and